Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa guys, Dardi aya nasi padang, ayam bakar 2 potong guys, lalapan aya timun, kerupuk juga. Oke guys, sebelum kita makan santap, marilah kita baca doa dulu. Baca doa dimulai. Amin 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 amin. Nasi padang, ayam bakar 2 potong, langsung santap ya guys. Yuk cobaan ayam bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Langsung santap ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Daun singkong guys. Penikmat guys kerupuk. Yang mantap ini guys, nasi padang, lalapan kerupuk jeung timun yang ikan bakarnya guys.
Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.